Kanayunan ti panagkuyog-yogan ni Celine ang nobyam Piolo. Apay awan pa'y plano yung nagkasar. Kaya't min ati agsimpa papang. Iso na lang tawan kwarta busbusan na Awan ba't ngamin kwarta? Saan nyo a problema ti kwarta? Ta siyak ti makaamoy ti dayta. Ha? Agpaiso papang? Well, kaano aya ti kayat siya pa nagkasar? Bagam, tatulagan tayon ti kasaryo. Da kayo apapang? Da kayo ti agdesisyon iti dayta. Tasyak, paspasuro taklaan ka na kayo. Sige, sa kasaritak to nga ron ni mamang mo, iho. Agkasarta ka nun kuna ni papang ko, ba? Ha? Kuna ni papang mo? Ni papang mo tagdesisyon para iti dayta? Saan ang data, Piolo? Da papang ti da kwarta na. Isaan niya ti desisyon da. Isura ti masurot. Anya? Ay, kababainan ka dakwada, Piolo. Numabalin, ti kayat ko, di agtaod kumamat ka dataadwa ti paggapuan ti gastusen tang agkasar. Kat kwarta mi mo't ka da papang ti gastusen ta. Anak dakmot da papang. Saan kan a minor di edad, Piolo? Saan kumarong bang amang namnama ka pala ka dagiti dadakkel mo? Sana balay? Tenton matay da papangkan mamang. Sakto ti mangituloy ti negosyo na. Nagsagana kakit di, tadumanon kami ni ti mabiit. Ibagamton karag iti dadakal mo, tapno masakbayan dati dadanon min. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Piping lakay. Kabailan nga ta ni Piolo tagpamilya? Apay kumaasaan, kat adamot kwarta tayo. Wen, ngam kasanon no awantan. Amo na nga ta ti mangimaton iti negosyo ta. Kat di mo mat isuro ti anak ta. Di na amo dar aramiden na. Oy na, mabayag pa yung matay ta Marina. Advance unay ngamin ti panagpampanunot mo. Ay, uray ko man no sumapol iti pagtrabahuan na. Ngam saan mo't? No di na kaya't yung trabaho, bayam laeng. Uray tandamot kwarta tayo. Piping. Dumanon tayo ket din, tapno agkasaran na gitidwa. Tanay, kanayo nan ti panagkuyog da. Ang mga no'y baga na gititattao nga awan kwarta pagkasar da, iso adi na pala agkasar. Ha? Ket kasano abalayan, nalawag ti saritaan? Wen aabalayan. Kat pagyamanan may no kunayo nga i-shoulder yo amin na magastos. Nabalayan. Yak kayat nga gastos kayo iti uray sentimo. Ibagayo no nakasapulan amagatang tamang tedak iti paggatang. Kakaisuna nga anak min ni Piolo. Isa masapol nga ingrande ti maangay akalaysa. Iso nga ure manunto a bisita ti ayaban tayo. Awan problema. Oray ayaban yun to amin na kabagyan nyo, mabalin. Mangibaw nagto itiluka na pagluganan nyo. Ay, saanen, abalayan. Da kaminton ti makaam mo iti dayta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agasam man ti maparti piping. Talo abaka kan 15 ababoy. Naimbag numaibos amin. Ang mga numabanglesan tayo. May mayaten ti mabanglesan, ngam ti matukkulan iti aklo, bakit? Saan tayo apakaibabay na no mabanglesan tayo? Ngam sayang. Ipabalkot tayo, karag iti tattao ti masubra. Sana problema na ito? Ay, adoonay ti maparti lakay. Apay no ti daddo maket ited talaangan kada Piolo tapang rugyanda. Ay na, sa balin to pa na nga itid ko kadakwada, Marina. Anya? Kakaisuna nga anak ta ni Piolo. Isa masapula bongga ti kalaysa. Marina, nangikabilam iti bag ang nangikak iti kwarta. Ne, apay ka di piping. Adda dito'y Iyag mo, ta inak itudon ka na iti agasawa. Anya? Kitaan dagiti tattao. Itad muntua numalpasan ti kasar. Inton nagaawi dun dagiti tattao. Itangaroon, sorpresa karon ka na kwada.
Anya. Umay kakit de, ta duwarta ang mangyawat kadakwada. Manjak, si Kalatan Piping, kababain. Pagbainam ko ma, proud kakit di ko maa. Nagbanugan tabot, ti regalo ta kadakwada. Wen, ngam apay masapul nga ipakitam kadagiti tattao. Ketuan tapno maragsakan na iti agasawa. Marik nada ti kinapatagda kadata iti sangwaran ti adu atat tao. Unay kalaya, KJ kamatabak bakatan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras yamin, kakabsat. Noad da regalo yo, kanagiti kakaskasar. Siyempre, adamod kanyak nga amatinobyo. Ngem, sakbay ayawat ko ti sorpresa kadakwada. Ikantay man pa'y iday, tinabara palakpak. Piolo ken Eva, malaksid iti daytoy 50,000 akas a regalo ka na kayo. Regaluan kayo pa itilugan nyo. Tapno adda pagluganan nyo, nukas dyan adda papanan nyo. Ken, saan na aday ta? Agpaarami nagtupay iti balayo, tapno addan kabukbukonan nyo abalay. Ala, mabit lang. Ta, irwar ko to'y kwarta regalo ka na kayo. Ato'y, bilangan niyo. Anya mo ti kasjay nga inaramid mon. Inruar mo ti kwarta iti sangwanan dagiti tattao. Nagadun to pa'y tinagbilib. Pinalakpakan dakpay. Di mula inyawat. Masapul pa'y lang nga inruar mo mo't. Katuan tapno mamati da. Inton ibagada nga glaslas togak. Kanjay lugan ken balay nga imbagbagam. Pudno ka di dagichay. Katuan ikatangak to iday tilugan da. Kaniya ramida kiti balay da. Ore basit la balay. Basta adama ko na pag nagnanda. Apay, masapul pa'y lang nga ibagam dagita ayamo't. Wen tapno ad nga agbilib da kanyak nga ama tinagkasar. Agbilib, bueno aglibi. Aglibi kay bagbagamag. No adaman aglibi, nagitay managapal at tao na kita, bakit? Adadaki di apa-apalak ida. Anya? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adu tinasayang asaga na idikasaryo ken ni Piolo anak ko. Nagadaw tinasubra. Wen nga rod nanang. Adu tinaibeleng tanabang lesemut nga minen. Apay mo nga na nagado ti pinartida. Subra unay dayjay. Jaka mo akin ni papang. Kasta mati kayat na. Talagan sa ake di abak nang danya. Adut kwartada. Wen siguro ananang. Agduduma mga mintinegosyo da. Wan matkit di Ngam no agsasaw ni abalayan. Kaslasaan na may ibusan iti kwarta. Ni, nadlaw yung magayam day tananang. Wang ngarod, at dapang pangas di lalaki akatugangak. Hanggang style nala siguro mata. Sana bali a pangas, tadama pagpangas na ako nada. Nalpasan ti pinaramid ko abalayo, Piolo, Eva. Anyat makunayo. Agyaman kami unay ka na kayo, papang. Agyaman kami papang. Nagadun tinait itadyo kada kami. Kais una nga damaytid ko. Malaksid ano awan. Agyaman kami talaga, papang. Nakasingsingpot ka nga, ma. Siya kung ti kagasatan nga anak di tiramaw ti daga. Takasken ka tinagbalin nga amak, papang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Piolo, may bibusan ti kwartata nga intad ni papang. Kanti parwad iti kasarta. Awanan gastusan ta into no may alawas. Sige, tama pa na kiti balay. Ni, apay manan. Inak dumawat iti kwarta ni papang May salaakid daw ko kenkwana, mangtad adagos na jay. Di kalagbain.
Dawat ka dakwada. Kat anak dak nga rod. Pat gendak nga anak. Kakaisuna nga anak dak. Iso di dak mabali na baybayan. Kat kastamla ka na yun. Mangnamnama kalatan iti anyaman nga itadakan ka. Talaga ka di nga awanan plano mga agsapol iti trabaho? Ada, ang awan mo't nga rod ti master kan. Nagrigat mo't sumapol iti trabaho ita apanawan. Nalaka, no kayat? Diyak mo't kami nakaturpos iti panagadal ko. Mabalin mo mga ituloy no kayat mo. Saanan? Lakaya ko. Sa nabalay, adun to titawidag ka iti dadakkel ko. Uray sa anak ngagtrabaho, dan nakasagana apang rugyak tao. Kaano pa'y lamang rugi ka ngay kani? Addan asawam? Madamdamag si kuga kun. Addan ton anak ta. Di ka ngamin unyag dandanag. Ta amin na parikot, adda solusyon na, Eva. Aginggat adda ni papang, saan ta mabisinan? Nakayo mo't gaya mamang. Sumar kayo Pasensyan tani. Nagwara dito unag. Diyak pa'y nakasimpa. Apay, agmay may saka. Napanan di asawam. Mapan ka no agbiro kiti trabaho na mamang. Anya, apay ngay nga iso ti agbirok iti trabaho na. Rumbang kumaasi ka, Piolo. Tasika ti lalaki. Awan nga roadmaster kan mamang. Amoy mo ta sa anak-anakal pa si ti kolehiyo. Kat uray anya trabaho di basta nadalos at trabaho. Nagrigat mo ti trabaho ti awan nagadalan na. Diyak kabaalan. Amoy mo ta sa anak ka na iruam iti nadagsa na trabaho. Suruam nga rod nga imanihar ti dadduma a negosyo tayo Tasikan ti mangimanihar iti dadduma. Saan? Uray tadda ni papang. Ison ti makamo karagijay. Ay, kasano daytan ngay. Anya langan ti masakbayan ti pamilyam, no kasta ka akanayon. Aggulay ka mo ta, anak ko. Unay kayo mutin, mamang. Makarengreng kayo. Basta agsao kayo, kasta ti bagbagayo. Naimbagpay ka ni papang, tamaawatan na. Ngamda kayo, saan? Anya apan nakaawat ayati kayat mo nga aramida, anak ko. Panangisakit mo ter aramida. Diyak ngamin kayat nga agnanayon ka akasta. Di ka kumalatan mang namnama iti mait-itid mi iti amamkan ka. Addan pamilyam, sabali idi baro ka, sabali itan. Ala, tay turog ko pa'y mamang. Napuyatan ak ngamin ni dirabi Kastalata ka na yun Mangnamnama kayo iti-itid ti katugangam alalakay. Ay, kapilitan na kasta Awam mo trabaho ni Piolo nanang. Ay, adamot gayam sadut di manugang yun. Ay, sapay nagkasar ka yun. Ure nagkasar kami talaga maumakit ikastya nga style na talaga panawak nanang. Anya, ang ikakpay ti kundaway ng agbaliw. Barang agnakaman, kat sumapulan iti trabaho na. This drama is owned by Jenna Almoy Drama. Basol mo no apay akas jay anak ta Piping. Kasday nga. Awanan, saanan nga agpursigi nga agtrabaho. Takasano, itid ka ngamin nga itid iti kwarta kankwan. Uray kumano bagbagaham. Ibagam kumamot asurwan na ti agsalukag. Kam. Apay ay apakasikuram na itakadamot kwarta tayo. Sabali idi baro ni Piolo. Sabali itan, taaddan asawa na. Kasano ang makasuro kat ispoiled mat ngamin. Amumit, asana nakalpas iti panagadal na. Anya ko matrabaho ti mastrikan lang ay. Makatrabaho mat latta ti tao nga uray awan na iturpos na akurso. Tanyat kayat mo apagtrabahuan na. Agpidot iti basura. Ti amo nang iti tatao kat baknang ta. Kalpasan na pagpidotam iti basura ti anak ta. Ay, saan kumamot akas ta ti panagsasaum Kasla tagibas si temetan ti kasta trabaho. Nadalos day ta trabaho. Basura nga ron, nadalos ko namkit din. Di ka man agpilosopo, Piping. Nagalas mo't ti kastan a panagsasaom. Laglagi pem a naggapu ka itirikat.
Iso adi ka agoy uyaw, tamade. Wan, amok na ita. Di nakman pagbali na nakaslaubing nga awan. Amuna, Marina. Kasta si paglaingam. Di agi palagip iti napalabas. Kanayon ngagsakit ti ulok. Ay, oray siyak nga rod. Pasaray maulaw akpay no daduma. Inka agpa-check up Taros siyak, may amon ta check up dita. Mapukaw tumot la na ito. Gapula siguro ti podot na ito. Ay, masadutak ama pa nagpa-check up. Gagangay la siguro da ito'y mata. Madimot laeng numaruam iti agas ti bagi. Papang, awan kwartamin. Manol, ti kasapulam iho. Ibagam, tekan ka dagos. 10,000 pesos ano adda, papang? 1 adda. No awan kwartayaw. Umasideng kalang kanyak, tekan ka dagos, Piolo. Agyaman ka, papang. Agduma kayo talaga iti ugali ka ni mamang. 1 na naimot jay inam. Awan nga raw. Kanayon nakasirmonan. Makarengreng. Sana kas ka na kayo. Nakasingsingpat kayo kanyak. Nidak pa'y sinersermonan na polos. Ni mamang lang ti managsermon. When ta feeling perfecto mo't ngamin jay inam. Feeling na husto amin ngar aramiden kan ibagbagana. Wan nga raw. O ala, ikandak nga raw iti kwarta papang. Inag-igatangan iti masapsapol mi. Sige. Mabit lang anak ko. Ay, wait. Mga lakanton iti sidaan nyo ijay ref. Napuno ti ref mi. Ado, ti kargana. Wan man ngarat papang. Tay supaya gatangan mi kani Eva. Hello? Asino da ito'y? Hello, madam. Da kayo kaditi asawa ni Sir Piping? Ha? Awan. Apay ka di? Intaray mi ngamin dito ospital. Kat 50-50 ti biyag na. Anya? Apay? Anya tinapasamakan ko na? Naatake, madam. Maulawak. Agkupit ti barokong ko. Marigatan ang agangas. Awanan ni mamang ko, Eva. Ay, wen nga rod. Di na nalasatan ti pan nakaatake na. Kat nimat papang. Alanganan ka rin ti biyag na kung ti doktor. Anyan tinapagtang nag iti dadakal ko. Kalat mo't ti kastiyan na pasama kadakwada. Natayan dagiti dadakkel mo. Awanan tinamnama mamang to diti kwarta, Piolo. Iso nga agunay kan. Agtrabaho kan. Hindi nakdagdagan ng trabaho. Ang damot tawid ko, karag iti dadakkel ko. Iso ti aramatan ta. Ay, kasano daytan ngay. Masikuga kun. Agsalukag ka kumamot na. Kasano no maibus ti tawid mo? Saan? Inutan tayo Sana mapalinti kastoy. Apay nga ikas dyan. Oh, apay nga agpupudot ka si Mang Patpiolo. Saan matgaya man ako kwa di pa pati negosyo na panawan na. Pinagbayad na kano iti utang na. Aniya? Kan lagi ti daddo mapayasan ni kwa na. Napayag matgaya man ngayon lako na. Ha? Oh, kasano na ito yan? Awan matgayam titawidag ka na kwada. Dapat itibalay da. Nakalon iti bangko. Ha? Papa ng Piolo. Sumurtak iti barkadak. In kami maki-construction. Ha? Naringkat na ito at trabaho. Sana ka nerwam.
Ang masapol as suruag para ti pamilyak. Nasaya at nakapanunot kan. Ang sayang laeng. No idi si bibiyag kumapay lang iti dadakkel mo. Kat nagpaisuro kan amang imaton iti negosyo yo. Nalabit adda ko mapagbiyagan tayo ita. Wan nga rod, sinayang ko na di agundaway, Eva. Agbabawi ako ngam naladawan ti amin. Nala, anusam nga rod tagtrabaho takas ta talaga. Nang runak kat addanton anak ta. Masapol nga agsalukag ka para iti pamilyam. Kat di ka madanagan. Aginggat ka ba alak? Makitinulungakan ka para iti pagsayaatan ti pamilyata. Hello, kabagis Rita. Hello manang panyang. Ay na, ibagaman kanila kay mo to may nayawid ni Junior. Adda dito'y balay, nabartag. Di naman ang mutitang abon nan. Anya, kano mano nga aldaw asaan anagaw awid day ta akaanakam. Adda nga rod dito'y balay. Bigla mo lata si mo nga din. Umayuyawid ta masurunak. Tilay bagbagana. Sige nga rod kabagis. Umay kami kinibayaw mo. Nala, tumakder ka ditan, tagawid kan Junior. Umay da kasukunan ng dananang kantatang mo. Unay gamatay na anterita. Di nakpilay naklon. Paggawidan lang ako. Aklunan nakngamena na. Agayata ka talaga kang ka. Awanan, nadadaal ang taulom, gapoy tiyarak. Antinak, armanak. No di ka ka, ay nakatusang kansan. Ikit po naman nga gayatak kin kantay. Adumat tiyag kakabagyan nga agasawa tita. Gan sana lapad, di kinabakat mo. Gawra man bakbakit ka nga tayo ngamisak. Sana lapad day tantay. Isuda siguro daytan. Sumrag, sana nakalak dayta. Adda akong kabagis. Saan ko akadwa nilakay? Tanda isang sangbut ng aramida ni Jay Talon. Ay, yawid mo anak mo. Nagbastos. Tilay bagbagana. Agasam. Ararman nakiden. Anya, ay nagalas ka tikas ng aramida mo, Junior. Nabarbartek ka man ngaminan. Naggapgapwam aya. Apay adi ka nagaw-awid. Ala, agawitan. Manjak, agawid kayo takda kayo ah. Umiyanak dito yan. Tanong kaya ito lang nantirita. Kasar kami. Mabagbagtit ka ka din. Di ka laagbain iti kastangar arabidam. Ala, tumakder ka ditan. Kayat mo tamangayabak iti mangulod ken ka nga agawid. Abe, pilitin na. Isang marong katigawid. Pangaasiman Junior, agawid kan. Di nakpagpungtutan. Mga yabak iti pulis no di ka pala pumanaw dito'y balay. Wan. Pumanawak. Sana nga gawid. Agpapalat ti ugali yun. Agkakarupa kayo. Iso pati ugali yun. Agkakarupa. Kat, papanamanan ngay! Ay, awanan manang. Naibusan ti utek di anak mo. Arak sa ti karga di ulonan. Ay, wan nga raot ka bagis. Problema talaga day jay nga anak may. Itatanaw-sawan kan Junior. Agsasarita tayo man itinalapat. Apay nga ar-armam jay ikit mo ani Rita. Di ka laagpain iti kastangar aramidam. Ikit mo armam. Ha? Nagkunamay. Inararam ko ya? Katuan mat. Ay, imposible di mo amuday ta. Napadasa ko hindi nabartag. Oray nabartagak. Amaw kung malagip ko dagit inararamid ko. Bungala siguro ti bartag ko tayo ah. Apay ko mga armag na antirita ngay. Nakadobabalasa nga armag isupay. Kabsat siya armag kidain. San ba na? Ijam nga minun ti panagin inom mo anak ko. Dadaulan na ti utak mo day tanga arak. Kita man, tunggal mabartag ka, agkakanatar aramidam. Sumabali ti ugalim no nabartag ka. Kasla saan asika ni Junior nga anak may.
Iba inanda kami kumamot at adakkel mo anak ko. Tungkal mabartek ka, aggulo ka. Pumanukkaw ka. Sa pa'y rabrabi pumanukkaw ka. Kababain kadagiti kalugaran tayo. Kat amuyo matakas ta tayo galit nung nabartekak. Aw-awatin dak ka din. Uray ta anak dakmat. Kanayon lakastan. Asika tayo awatin may. Da kami ngay mat adadakkel mo. Di da kami maawatan? Di da kami kaasyan kun ibainan? Agnakam kakumahan anak ko. Bumakit kan lumakay kamin iti amam. Kasanon no awan kamin. Kasanon tibiyag mo anak ko. Di mo latultuladan di kabsat mo. Nasingpit, iso napintas ti panagbiag na. Saan nagaputan na singpet ti may sa tao? Kat bumaknangan tatang. Pinadas ko mo tinagsingsingpet iti. Makabula na jak naging inom. Ngumjak mo't bimak nang. Agpiluso po ka pa'y laeng. Mabagbagaan ka lang arudo na nakko. Sige. Tagdigos akpay. Idigos ko man ti sakit ti ulok. Bareng maagasan. At iti kwartayo kini tatang nanang. Ito yun tunda kwarta ni tatang. Tapno damot paggatang na iti kasapulan na. Agyaman na kanak ko. Naimbagla paggatang mi iti agas may. Pasensya kan Diyak ko maawatan. Ngam kasapulan mi maangamin iti amam. Una nang. Amok akasapulan nyo ti kwarta. Iso adyak mabalinta agpalya amang ti kwarta kada kayo. Ikararag tayo. Asapay ko matagtultuloy ti kinasalon at tayo. Tapno napigsaklat tang agtrabaho. Kat matulungan kayo, nanang. Pasensya ka nanak ko. Uray addan pamilyam kat mairamraman kami payapam panunutom. Sana problema dahi tananang. Basta para kada kayo kinitatang. Aywan, ayan ni Junior. Maslawan manin dito balayon. Ay na rimwar manen Imayla nagdigos. Kalpasan na rimwar manen. Awan pa'y trabaho na ya. Awan Inom tar aramiden na. Baunin yung tuman ni balay. Taykak man iti trabaho. Tapno agtalnan. Alaman nga rodan ako. Bareng agnakamun jay ading. Nagpintas ka talaga, manang Adora. Ay, kating kayo, Junior. Ngam ne, hanak nga sagid-sagid dun tabi, togan na ka jay boyfriend ko no makita na ka. Oo, nakabutang niya boyfriend mo. Dakdak lang mo lang ang miso. Nagbasay. May pulasit wag sparring kami. I love you, manang Adora. Ay, agtal na ka man, Junior. Hamang nga tila ibagbagam. No nabartak ka o manaram ka. Ngam no hang ka nga nabartak, hang ka nga agtagtagare. Agawit ka kay din, tanabarbartak kan. Ung tanda kan tumanan ijibalayon. May sama taga dyan. Dadakil ko. Naggalas ti ugali da. Kanayon da nga ikumpara kini manong ko. Gaputado ti kwarta di kapsat ko. Ti kayat ta. Agbalinang matabak lang. Awan lagi dyan. Bakit panyang lakay sato? Ambisyoso lagi dyan. Naganak. Ala, hang ka nga agsasaw iti kasta. Hapay ko nam nasaya ati kasta. Pagsasawam na gijay, dadakal mo iti hangan na sayaat. Uy, agsingsing pat ka ngaminan. Agtrabaho kan, tapno makatulong ka mat kanya da. Kahanan na masapol. Sa nabalay, tadamad di kabsat ko mang taditi, kurta katakwada. Ay, arak man kiti pa, manang Adora. Kurang ti ininom ko. Agawit kakit din. Hangka nga lakuanan, tanabarbartakan. Alamot din, si kakit di mo. Kasla sa anak mo't asuki mo't. Sige na. Ay, alam na. Mat data nga. Apay nga agtiplak kay ti abaga. Nagsakit pa mat. Narasagid ka mo't manang Adora. Alakit din. Ikan na kon. Agriyaw-riyawak dito no. Di nakikan na Ganyan mo. Lukas ta. Naginumanan dito istorbo, Adora. Ay, wen nga ro tata. Ngam, hangkumatan nga nasiputan no ay natitinurturong nan. Napanan naman nga tanaya.
Madamdama, at dantuman madamag asan anasaya at ngay naramid nan. Nagpangit nga ro ti epekto ti arakan niya na tata. No nabartak at komporme ti ibagbaga ka na araramidan na. Kaslahan nga iso ni Junior no nabartak. Sumanipat pay, nagsakit ti sipat na. Anuray dagi baros nga kalugaran tayo, sip-sepatan na no nabartak. Pinataltalan na pekit di may sa Anya, nagloko na dya tao. Naimbag ata, makaawat dagi baros. Handa nga patulan, tamo dati style na nga mabartak. Ay, una yun na dya tao. Mala, nakaila ko man ti makaammo amang paspasen siya iti anak ko, Adora. Ammo yung matantikas dya nga style na. Wala tata. Tila kabut-butang kat no, sa bali nga tao ti pangipakatan na iti kasyakat. Nga basta kabilan na latan nga awan gap-gapo na kat, baka mapekunda. Huwag nga raw. Nagkamod lang ti pagdandanagan mi nga gasawa balasang ko. Ay, saan kami mo't nga agliway amang bagbagakin kwa na. Ngam awan mo dengdenggen na. Nay, asino day ta nakapaklab di tatugawan, Adora? Nabartek samay. Uwan nga rod na narita. Ni Junior dita, pimanaw lang nga rod tadtayan ngam nagsublaymanan. Ay, una yan day taaw. Kastalat kukunan. Imbes nga agtrabaho tapno makatulong kumamait kadagiti dadakkel na. Samait. Uwan nga rod Kahit naimbag ta di nakakulkulitan dito istormo no kasta na bartag. Anya nga haan, kat no umanaram. Amo na nga ada boyfriend ko, umanaram kahit din. Kaslag bagtit nga ruday ta no nabartag. Kat no pati siyak nga ikit na kat arman na no nabartag. Anya, ay nagloko matdatan. Ay, iso asabali ti epekto ti arak keng kwa na. Takasla malugluganan no kwa. Di na amo ti bagbagana. Uwan nga rod natal na matnoha nga mabartak. Nasingpat pay. Nagagat nga maibabaw no kwa. Wana isa amayat kumano san nga gininom. Nga manumot ti panagbalin na alimpyaw. Ad-ado ma ti gundaway mabartak. Ita ka lang nga agawid. Mano nga aldaw nagpukaw ka, Junior. Kita man talangam. Kas kalataong grasan, nagdungrit ka. Humayak agdigos. Rumwarak mutla no madamdama. No makadigos ka, mapan ka ijay balay damanong mo, at da ka no ibaganakan ka. Kanya't ibagana. Binili nyo siguro asermunan nak. Saan? At da ka no ibaganakan ka. Kaya't nakaatulungan. Ikan na ka iti trabaho. Kanya trabaho ngay? Diya ka mo. Damagam tuken kwa na numapan ka ijay. Adda ka no ibagam kanyak manong Ramon. Anya ka di dayta? Kahit mo tagpay driver ko. Ha? Katuan na manong. Basta swelduan na ka. Talaga mo ta swelduan ka. Imbes amangalak iti sabali. Si kalangin. Tapno addamot pag swelduam. Kan tapno agtalnakan. Apay? Tay sigot a driver mo kay manong. Awanan. Nag-abroadan. Inalan ti asawa na ija-abroad. Isumot la ajak nakit-kita na. Kabalak mo kititag maneho. Mapanugak ta na. Amumad. Ato ti asikaswa ka negosyo. Ngam agkarigang agbalbaliw kan. Ijamon ti arak. Tadyak ka ti artek a driver. Ha? Kwa. Inuta ka, manong. Saan amabalin akas ta ti sungbat. Ti kayat ko. Ikarim ngagbalbaliw kan. Nayunak ti sueldom. Basta ijamon ti arak. Kan agnagad kan dito balay. Libre amin nga ramatem ditoy. Ay. Oh, anya. Mayat ka wano saan. No di mo kayat. Ato ti masapula ka sa bali a driver. Sige ikarigatak manong. Para matlakan ka ti ibagbagan ni manong mo, anak ko. Para iti pagsaya atam. Grabe mo dadya kapsat. Apay, kaskari na may katkutara. Inot mo't nang. Kabaulam na ita, anak ko. Kasla narigat la iti damo. Ng mairwam kanto. Mujak la kasapulan ni Korta. Jak kaya ti dijaya ni manong. Ngam kasapulak tumot ngamin.
Naurnungan ti utang ko di store. Masapo lang makabayad akon. Tong tanda kon. Mas daawak mo nga minken ka Pinindam mo nga minon dagiti istor nga inutangan iti arak ken pulutan. Nabayadak tumad lang dagi jay nanang. Bumaknangak to. Promise. Apay nga da kamanan ito store ko, Junior. Ay, awan ti arak. Hanakagla ko iti arak. Ni mana nga dura mo. Arak latan ti pagkitkitaan na kada tao. Saan nga arak ti katangag? Diyos. Ha? Nagbalbaliw akong. Inidya akong darak. Tanuag siyatak. Ikatinak ni manong ko, driver na. Ni, katmayat Kasta Isumatlagay ang makasla rin manyag dataro pam. Huh? Kasla nga gin muwapo kapay. Aya. Hey. Thank you nga roda, manang adora. Nan, ikan ako ni ti Diyos, tamapan akong. Inumag to ni Jalugan. Sige nga rod, mabiit lang, Junior. Saan ka nun nga agin inom jay anak talakay? Nagbalbaliwan. Ay, kat mayat ano kasta. Sapay ko mga rod, tagtultulo yun, ti pa nagbalbaliw na. Ay, kamaudyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagin na tartarigagayan tabakal. Wen nga rod lakay. Ay na, siyak siguro ti kararagsakan nga inaita. Tasaanan nga agbarbartet di anak ta. Siguro, itatasaanin nga gininom. Addan babae ang mga yatkin kwa na. Ang mga sawan ton di anak tabakal. Ay katawan dakas na Tadamot ang trabaho na. Kanay, mapanan titawan na. Mayat ano mga sawan? Junior, isa ka nang dagiti kawas mo abalunam. Taumakar tapayla iti pagnagdan. Ha? Papananta manaw? At da binangon ko abrans ti negosyo kiti sa bali a lugar. Siyak payla ti mga sikaso. Tagbati dito iniipag mo. Katuan manaw. Paspasuro taklatakin ka na. Alang aron, aging pakikan, tagbiyahi ta inton bigat. Manong, rumarak man dit. At dalamapan ko gatangan ni Jesto. Ne, kita ama. Tama nga no aginom ka manin. Nabiit ta payla dito a lugar. Aduman dagiti barkadam dito yan. Di mo pa'y una am mo dagi jata tao. Sa nagapot awisan da ka nga aginom gat agwan ka matadagos ay. Un manong, diyak aginom. Inakla gumatang ken makis istorya biik. Awalan ba yung dagijat at dan tol daw na kanyag. Ne. Apay nagbartag ka, Junior. Di mo't kunak adi ka agin inom. May saka mat manong. Sarag kaputado ti kwartam git kunamula na sino ka nakaturayan. Ala, sumrag kan. Sumabali man ng ti Jarmon. Di mo man kayatin ti mabagbagan. Apay, asino ti kinalaban mo ya? Dagijay kinainumak, mano. Sinipangol dakit din. Impakat mo man siguro ti kinadagulit mo. Amangan no sigatim mo na, iso binalis da ka. Amo kung ti style mo no nabartag ka. Agkabil ka nga ura-awan mo basol ya tao. Manong mat. Imbis sa sakti sakit mo, takabsat na. Kastamot ni bagbagamon. Awan pa'y ganas mo ka. Ay, Nay, nagunagmatay taasan na ay mon manang. Apay, ada problema am. jay ka na kam Sinublian na kanumanan ti arak abisyo na. Nagbalbaliw la iti makabulan. Nga magbarbartek man met kanon. Anya, ay unay day jay nga anak mo. Talagan samit ana ito lang nanti kinaartek na. Ay, kanayon mi met abagbagaan. Ngam awan met latat denggan na. Anya nga taya ti aramiden may. Ay, sapay nagalas mo ti style na numabartek. Saan na abagay ti makiinom iti saan na nga amaw. Tasaan daan ay ruam iti style na nabartek. Daita nga rod ti pagdandanagak kabagis. Sapay dayo da iti lugar nga ayan da ita. Oo, sumanaw ka madalakyan. Nagsasaw ka.
Kung namalanad da ka ba lamma? Uray tumbuya. Napigsa. Pare. Kanagpaisumat nga do tilugan ko. Ha? Bike. Oo! Tricycle. Kanang kotse. Nagkarduga nga. Anya mo dyan kutsimmat. Rugak-rugak mo't. Kanabay, lugan mo yamot tibay. Pagluglugan ako mo tayo. Dilugan mo't lang. Oo! Palawas ka mo, tumboy. Anay ko. Pinagkabil ko ay. Kakadwa. Ikan naman iti pagnakman dahi dito. Sana, saan na ka pag-ambulan? Anay ko, manong matayaksan. Anay. Laita ti bagbaken ka. Panyangay, di nakasarak ka, iti nang tutupken ka. Natangken tumot ti ulom. Nagadumat tinadahit iti rupa kon manong. Pati ti ulog at dadahit nang. Wala, takumarit kamot ngamin numabartag ka. Basol mo, Anong? Itarum ko dagi siya ng kabil kanya. agdarum ka no agdarum ka. Asikasunday ta. Tasyak, bisyak iti negosyo. Magpaimbag ka. Tapno makadarum ka. Gan rumwarak mo't lang. Ibatag lang ti sweldom. Taiso ti pagpaagas mo dito ospital. Ha? Di nakbantayan manong? Awan oras kon. Inawagak na na ng kantatang. Nga magpadadang agsakit. Iso adida makaumay. Saan wag narudan dito yung ay? Awan mga sikaso kanyak manong. Ayabam dagi jay kainumam. Tay suda ti mga sikasukan ka. Tay, dati sa sweldom. Sige, mapanakon. Kaslakla pimpiman dito yan. Bisakla tawan bantay na dito ospital. Kaya't ko ti uminom. Gumawan pa'y danom dito yung mat. Ikarigatak ti bumangon. Marigata na ka. Ay, nasakit ti bagbagi ka. Tulungan ka na bumangon, Manong. Ha? Eh, ang yaman na, ading. Anyat masapol mo, Manong. Danom ko ma. Gumawan mo danom ko, ading. Ay, mabit lang tayalaan ka dito danom ni nanang ko. Apay, awan bantay mo? Awan nga rod. Busy ti kapsat ko. Masakit mo dagiti dadakkel ko, ading. Awan asawam? Awan, ading. Siga ngay. Balasang kakadipay, ading. Uwan, siyak laangan ti awan asawa na kada kami nga agkakabsat. Iso asyak ti mang bambantay kininanang ni dito ospital. Mabit lang nga, yalaan ka iti danom nga inumam. Hello, Manong. Kaano nga may kangay? Rumuara kon dito ospital. Katrumar ka lata. Apay, di mo pa'y kabagilan ti bagimaya. Ha? Kabalagmat kit din. Nga medyo nakapsutak pa eh. Ado pa ti masikaso sakbay makaruarak, Manong. Ala, asikaswam. Ikarigatam, tanay. Ato ti pakakumigumak. Inakpay pa doktor danan ng kantatang. Agbiyahe kanto na siksiga. Agawid kan ditoy. Tawan ako ni tinagnagdan ta. At ang sabali a pinagnag ko ijay. Taiso ti tinalag ko ang mga sikaso ti negosyok ti ta lugar. Anya? Kat pagawidak ngayon. Dito'y lugar tayo Agbiyahe kan. Diyak pa'y kabagilan tag biyahe ti atidog, Manong. Maulawak. Kat ikarigata ano sa mga sikaswan ti bagim? Tulungan ta bagim. Tabasol mo matlang. No apay ano hospital ka. Sige, tani, adape aramidak. Bye. Anyan. Nagkasang matigas tuyan. Awan pa'y katulungak dito eh. No kasta? Rumor kayo matan dito ospital, ading Janet? Un Manong Junior, sika nga eh. Mabalin ko kanon ti rumor. Ngamjak pa na asikaso ti bil ko. Ala, siya akong ti mga sikaso no kayat mo. Igiddan kun iti pa nga sikasok iti bil ni nanang ko. Ha? Kababayin mo't Janet. Mataktak kan. Saan? Maasyanak mo't ngamin kan ka.
Iso atulungan ka. Ngam awan ka duwa kang agbiyahe. Kasladyak pa'y kabailan. Numabalin la ko mga agtalay na edak pa'y dito ospital. Uray dito uyak pa'y. Aging gaan na imbagak tuo na yun. Ngam dumakkel mo't tibayadak no ko. Awan mang sukon kan ka? Awan, busy da amin. Kan masakit da giti dadakkel ko. Ala, kaasi kamat nga rod Ading, mabaling ka diti makikuyog kada kayo iti panagawid yo. Agpaimbagak kumapay iti husto sakto agawid. Ha? Di ka madanagan. Sa anak adakas a tao. Nasing putak, ading. Kuha. Sige Ngam ipakadak pa'y iti inak no anyat ko na. No kasta? Dudwa kayo dito balayo kin ni nanang mo? Wan manong, nadayon ti amak. Kan nangasawa matandag iti talo alalaki akakabsat ko. Kasta ka di? Amo manong, itala amamirak na imbag ti rupam. Nagtaer kagayam. Ha? Saan mo ta? Ngamsyak, damo pa'y lapan nakakitakin ka. Nadlaw kon ti kinapintas mo, Janet. Thank you, Ading Janet, sakbay nga agawidak. Adda kumapay ipudnukken ka. Ha? Anya day tamanong? Kuha. Agayatak mutenken ka, Janet. Anya? Laklunan nak, agbalbaliw akon. Ijakon ti bisyo nga arak. Promise. Sapay ko matakayatan nak. Kuha. Nabiit ta pa'y mat nga agamam mo. Aklo na, adamot pa nagustukan ka. Ngam amangan nulukwan naktungay. Jakon kaya't agladingit. Tanasakitan akon iti na minsan, manong. Promise, Janet. Si kalaang tayatak. Kan agbalbaliw akon. Nagrigat gayam tag may maysa. Akon kabinadang itirigat ken ginawa. Miso a panawunan. Tapno mga alaak iti katakunay-nay ko iti biyag. I love you, Janet. Ala jak kayatan ti agpakipot, Junior. Wan, agayatak matan kan ka. Sigurado kan iti pangedeng yo apan nagkasar iti nobya manakaw. Wan nanang. Uray simple la kasar. Tinapatag. Agbalinan aligal ti panagden namin. Ala makamu ka anak ko. Sapay ko mga road tagbalbaliw kan. Wan nanang. Promise. Nagnakma akong tinapasama kanyak. Jakon aginom. Kanjak kaya't apanawan nak tinubyak. Isong agbalbaliw akong. Promise nanang. Agsingsing pet akong. Erneng, agsingsingir jay landlady iti abang. Naitamot a landlady, singir a singir. Kunamot lan itarayan mo ti abang di ti balay na. Kat kasapulan na mo't siguro Taday to'y mula ti pangalalaan na iti pagbiag na. Uray ko ba no napintas ti balay na? Saan magta nagalas? Ay di ka man nagkasta-kasta. Pag nanaudam, uyawam. Imbes nga agyaman ka, taadda na laka apagabangan dito. Uray kastoy laang day to'y abalay, nalakamot ti abang. Natibkerkit di day to'y abalay. Tababasit pa iladag iti anak ta ide, kat dito yun tinagabangan tayo. Ala, in kangarod alaanan ti belt bag ka, taalam ijay ti bayad ti abang. Ay, kaano nga tamot amaadaan ta iti bukod ta abalay. Ay na, di mon arapaapon na tabakay, ta saan ta mo tabak nang? Manumot lat matmat gadan ta iti panaglaklako tangay. Umdas la amay gatang iti lamutin ta. Wan nga road. Ay, kastoy tanga talatan iti agnanayawn. Agab-abang tanga talatan aginggat inggana. Ay, kisawan mabalinta awan mat kwartata. Sana balay, adan babalay dagiti duwang anak ta. Wan matkit di Uray awan balay ta. Basta adda balay dagiti anak ta.
Ay ayabanda tamukit di ang agnauden ije babalay da. Nga mabainak mo't kadagiti manugang ta. Jak metla kayat. Ta saan ta makagunay anay mbag no makikabkabalay ta. Limitadaw ti garaw no kasta. Iso nga no santan ti agabang. Uray ta kabalan tamot abayadan ti abang taditaw. Pari Erning, papanam. Ay, naggapo aki jay talipapaparay. Nay, sabali man talugan man pari patay. Agsusukat mo tilugan man. Umay ka lumuganan, tay tulod ka rin dyan palayaw. Alaman nga rin paray, sabali man matilugan man, na-upgrade mo't manay. Kagangay na paray. Talagang agsuswerte kay ti panaga-ahintay mitilutay. Ano man siguro tinilako mo na niya? Medyo pare. Ang mga ang laki di amom abayer. Iti house and lot. Talo ti palpalako na kanya house and lot. Ay, awan matamok abayer paray. Agbiro kay ti bayer, tanda porsyentong nukwa. Ay, nada mabiro ka paray. Kumusta kayong dito, nanang, tatang? Mayat lata, anak kaw. Nakaumay ka mo, tanak ka. Ayan di asawa mo ngay, saan mo matakadwa? Nagdiretso iti trabaho na nanang. Agdardaras ngamin. Indagas nakla dito, itawan trabaho kita. Iso analagip kayo apasyaran. Adagayam insangput ko amasidakan groceries. Apag isaw, di ka nakapalingkay, anak kaw. Dahil tanti sidan tayo na madamdama. Kas kay lapimpiman dito Umay kay agnaad ngaminan ijay balay. Ay, nasanay. Ta inayaw, ta ayaban niyaw, no kayat na. Tanusyak, manjak. Dituya kaon. Manjak mo't Dito'y kamin iti amayaw. Komportable kami mo dito Kan nairwam kami dito Tasipod kakaskasar mi iti amayaw. Dito yun tinagbalayan mi. Ngam kayat mi kumamot nga agnaad kayo itinapintas mo't basit apag naadan, Di na kami pakadanagan dito, anak kaw. Ayos kami laang iti inayaw dito. Naragsak kami dito anak ko. Ay na, uray siyak manang Nilda. Kanayon kumot nga ayabandanan ng kantatang iji balay. Taijayan ti pagnaadanda ngam di damat kayat. Mabainda siguro kadagiti manugang da, Roda. Nga ta, ngam kaasi nga rod dagiti dadakkel ta. Agab-abang dalat ta. Lumabalin, jak kayat nga agnanayon ti panagab-abang da, takaasi da. Adda kumamot bukod da balay, uray basit na, Nga rod, Aywan, kumustan kay apa-aplayang para abroad manang? Naipagnak amin ng apapeles ko, urayik la ti awag ti agency kanya. Ne, manang numaka-abroad ka ala anak to Kaya't kumutag abroad. Di ka madanagan natin ko. Sapay ko mga rod ta makapanakon. Naka-abroad ang tikabsat ko lakay. Agaplayak mo ten, takayat kumutimanggad ijabal lasiw taaw. Saan na masapol bakit? Adamat trabaho. Saan tamat nga grigrigat? Magatang tamat latati kayat taakanan. Tinapatag saan tangag bisin. Basta. Kaya't ko ti makitinulong kan kalakay. Isa pang asim tapalubusan nak. Uray duwawan upat la atawan. Agawid ak tumot laang apaman ang makaurnungak. Awan pailat anak ta, agabrod kan. Mangbukal tanto, magfurgud akon. Alan, palubusan na kung lakay. Nala, sikati makamoro da. Basta agan anad ka akan hayon iti pagilya na papanam, ha? Naimbag ka pa'y paray.
Adan bukod mo abalay. Ay, inino tanay patakder ko ti balay ko pare. Nabayag mo't Santo Nalpas. Ada kumamot balay may. Makapaapal ka paray. Sikamot. Kadno di abroad dagi jayan nak mo. Sikakit di ati makapaapal. Taad-daan nak mo amang tulong ka na kayo. Ay na. Saan kami amang namnama ka iti anak may? Taadan bukod da pamilya. Mang tindalay ti saggabasit nga allowance mi Angam ti pamilya da ti pangpangruna da. Narigat mo't puwersaan mi ida paray. Sabagay mo't kadiya. Isuro nak mamayt nga agahintay kasken ka paray. Iso nga ro da kunak ngagsapol kay ti bayer. Tay bagam kanyak. No makasapol ka, adamat porsyentom. Ti problema nga rod katawan mo't amo kabayar. Ada pa'y dua a house and latalakok. Nalakon jay maysa. Ada pa'y dua ngay palpalako da kanyak. Sige. Tumulong ak nagbiro kiti bayar paray. Isupay ti porsyentok mo ta. Gumatang kay ti house and lot, Mari Esperanza. Anya? Si Kaki Dimot. Pangala ako may tigatang ko. Awan to pa'y pagload ko. Day tantulak house in latan. Ay ka silent millionaire kan samad ka daw. Palso day tadamag. Luadam mo mabayar, ibagam kanyak, Maray. Apay, kasano nga aglako ka iti house in lot, katawa balay mo nga ilakaw mo. Agab-abang kayo laang mag. Aday palpala ako na kanyak. No, adam mo mabayar. Ibagam kanya kalya. Adam mo porsintaw. Mala, ibagak tulatan no adam mo. Ahente ka magaya mo, parirneng. Makiaahinte aklaeng, Maray. Sige, labasan kan. Tadapay papanak. Papanam ngay. Inak agbiraw kiti bayar. Papanam erneng, nakasukat ka mag. Mapan kamay kan ni pari patay, itayan tilako na house and lot. Mapan bikitain, kan picturean may. Tapno adamat may pakitak, kasjay nga agdamag. Kahit di na kun umay tulungan ije palingking aglakaw. Sika pa'y laeng taglakaw, tanay, bisi akpay. Ipamaysak man tagbiro kiti bayar, bareng bumaknangak may. Narigat sa amot ti kasta trabaho. Narigat ti agbirok iti bayar. Nalaka, no ipamaysam. Agbiro kakit di mo't abakay. Agdamag-damag ka kadagiti amaw. Wan ano adda? Dahito gayam ti maysa. Apay ngayon, alaklaka dahito a house and lot. Katdaktak kilmat ngam di imun akin dita taparay. Bas-basit dahi dyan ngam nangin-ngina. Wan tanapintas ti lokasyon na. Saan amalaylayos? No kasta? Malaylayos dahito abalay. Wan, ngam tagtagaray. Di mo ibagbagay ti bayer ang malaylayos na ito'y. Iso analaka na ito'y tawan mayat na manggatang. Nalayng mat ngamin nagiti bayer no kwa. Agda-magda ka nagiti tattao wano karuba tila ko abalay. Damaganda no malaylayos wano saan. Ay, sayang na ito'y malaylayos gaya. Way, kas makita may awan babalay dito'y manmano. Tawan mayat ngagbalay dito'y pare. Nailawaan sala na patakder na ito'y. Ta di na mo amalay layos dito'y. Sayang nga rod Ang magasam man. Nalaka ti presyo na. Wan tay barbargindan. Nabayagan nalako na ito'y. Awan manggat gatang pare. Dahito ilang ti pimaot na ipalpalako na kanyak. Kaya,
Dagitila sana makamo ang malaylayos nito iti makagatang. Basta awan mang ibagbaga. Ewan ang amnungay agdamag da ka iti karuba ditaw. Ket awan mabalin ano agdamag da. Talaga kasta. Kasi mat nga raw ti makagatang no bilang laeng. Ay ket, problema na mat daytan Di napatag. Ada porsyento ta pare. Ay, sa bagay mat ka di paray. Anyat plano manang, agrenew ka kadi pa iti kontratam diti abroad? Wen Roda, oray may sapay a kontrata. Sa akto agawi dun. Ay, oray siyak nga rod. Kastamot ti planok manang. Pagururnungan. Wen nga Rod. Kurang pa iti urnong ta sorpresa ta para kadagiti dadakkel ta, Roda. Ay, wen nga rod Karaman da nanang kentatang idirason no ape ang nagabrodak. Uray siyang ading. Iso ang nagpursigiak ang nagabrod. Takababain mo't iti asawak. No dumawdawa takkan kwa na iti para kadananang kentatang. Wen may mayat mo't laeng no bukod ta apagbannugan ti itulong ta kadagiti dadakkel ta. Basta agdinulong ta. Pag nayunen tanto ti daduma nga urnong ta. Tapno maipaay ta ti sorpresa ta kadagiti dadakkel ta. Wen manang. Hello, Nilda. Kumusta kayo? Naimbag man, nakawag ka, nakaw. Nasaya at matlata atatang. Di kampay makaawid. Mama minsan to ti panagawid mi. Inton ag for good kaming kiniroda. Ay, katuan anak ka. Aywan, di mo't ada kumpare yung ahente iti house and lot. Nasa ungamin ni nanang idikat. Awan, ni kumparik apatay. Hapay ay anak ka. Ay, kwa. Ada ngamin agpapabirok agayom ko iti house and lot. Amangan no adala ko tay kumpare yung. Ay, ada. Ibagaktukan ko na. Ala nga Rod, napipya siguro no jay kumpare yung, tasig sigurado. Tay kano nalakalaang tay kabailan ti budget ti gayom ko. Wait, saan unay anangin na jila ko ti kumparik? Basta kitain nyo tay mayat atatang. Takababain mo't ijay gayom ko nga agpapabirok. Wait, sige, kasaritak to di kumparik, anak ka. Ay, sayang. Lalako mo tay may sa house and lot, pare. Ay, anyat na bating ay pare. Jay malaylayos, pare. Ay, isun aday jay ti ilakol ta. Basta di tay bagbaga ang malaylayos. Ay sa bagay. Gayim mo't lat ti anak ko jay gumatang. Awan mo't ditaw. Saan datamat ngam amaw? Kan damat iti abroad. Di namat makita no bilang laang. Uy, isa di mo ibagbaga pare tapno makakwartata. Ay na, sapay ko mga raw ta, makalako ta. Asigay, taurayak man ang tiawag jay anak ka. Ibagak nga dapay may sa house and lot. Agbiro kayo iti sabali saan ajay malaylayos, takababain mo't ijay gayim ti anak ta. Ay nasaanay, narigat yung sapol iti may lakaw. Ilakaw mi pa hindi nabatay, tayo supay ti mapursinto may. Apay, di ka makonsensya. Gayim pa'y mo't ngarod ti anak ta jay bayer. Narigat ti mailawan. Kasla pa nagsaur mo't laang ti kasta. Tadiyo ibaga ti agpaisaw. Kasano nga ron na makalako ka no ibagam amalaylayos. Iso nga rod, ajay kumparim tinagdamaganda, tadda pa nagtalagda. Agtala ka man. Imbes na makalako kamay, kontrabida kamay. Saan mo ta basta malayos dahil no awan to daw? Sa laag layos mo no panagtuto daw. Uray pa'y, anyalat ko na undan ngay, numailaw anda. Isa pula nyo laangan iti sabali agatangan da. Ay na, kaanon to pa'y ngay. Narigat tiyag sapol ko naklangarudan. Najaya, tila ko may. O anya, nakasarita mo nila kay mo, Roda.
Imbagam tinagsaritaan ta. Uwan manang. Kat imanugot. Uwan manang. Iso ka nun ti makaamo iti amin. Sige nga Rod, basta bilin ng mga awan pangibagbagaan na. Pagparangin tayo lat na agayim ko ti gumatang iti house and lot. Tapno masorpresa danaan ng kantatang. Uwan nga Rod. Imbagak day taken ko na manang. Naimbagkin nila kay mo ta saan unay abisi. Ningamin lakay ko, super busy iti trabaho na. Taamumit nga iso ti manager iti kumpanya nga ayan na. Uwan manang. Maawatan matkid din nila kay ko dayta. Ay na, kamaudyanan na. Maipaayan tamot laangan iti bukod abalay dagiti dadakkel ka. Uwan nga Rod. Ay na, matungpalan tinabayagan ngay nararapaap ta manang. Uwan ading, sigurado ang maragsakan danaan ang kantatang iti daytoy. Siyak ti binilin ni ipag amang kita iti balay kan lo ti alako yu tatang. Adayo kano ngamin dito iti lugar ti gayam ni ipag nilda abayar. Isa siyak ti binilin da amang kita kan mangbayad iti balay kan lo tay. Apay masapula kita Wana, ta binilin dakket nga rod tatang. Saan na masapol? Ipakita mlatan ti ladawan. Ada kanyak ti ladawan. May mayat no makita kiti personal tatang. Anya? Sige, mapantay nga raw, awagak ni kumparay. Adda nagdamagak akaruba tila ko abalay kan lotay tatang. Malaylayos mo't gayam ditoy. Kanayon da kanong ag-evacuate tunggal ag bagyo. Patpatsem na kita. Kung kunadalaan, tadi da kayat nga da karuba da. Saan la may sa tinangibaga tatang? Taluda akaruba. Basta di mo ibagbaga, no makalako tayo baraw. Ay, saan Kababain ijigayim ni ipagnilda tatang. Masapol nga agbalin tayo nga honest. Ta narigat no may lawan. Kaasi mo. Agsapol tayo langan iti sabalay. Alya! Kontrabida may dadya manugang mau. Law-lawan kaun ang nangikuyog kan kuha na itayan tila ko abalay. Imbaga nakit din kaninil da malay-layos na jay. Imbabawi da lakit nga roday. Husto laeng ti inarami jay manugang ta. Maditimang lukluko iti pada at tao lakay. Masurunak. Imbisa makakwarta da tao, awanay. Sayang. Hindi ka man agbalin ang managing bubukod lakay. Saan anasaya at tikasta? Di ka agsasaor para laeng itibukod mo nga interes. Agbayad tamanen iti abang talakay, panagbabayad manen. Ay, abang manain. Apay, di na tamad paw-paw ita na nagitanak ta. Manuabulan Adda siguro nang usaranda iti kwartada Saan abale taumadanin ti awid da. Agfurgud da kanon. Nasaya na no agfurgudan. Pay lang amin nga agabrod na katadamat trabaho na itasawa na. Kaya't damot siguro ti makatulong ka dagiti manugang taa. Agrubot ka lakay. Taintay sabten daroda ken nilda ije airport. Dagasen data kano je manugang ta. Ay, sumampat dan. Wen, alan darasem. Ing agdigusen ta sumarunuak. Ay, sumangpitan na kita nakta. Alang araw, mabit lang bakay. Nay, anya lugar to ayan tayo. Apaya simardeng tayo dito. Adda ka di balay ti amamuyo apagdagasan tayo, anak ka. Ala, dumsaag kayon. Taintay pa'y makipangan dita abalay. Akim balay dito ay Balay ti gayim mi tatang. Alang araw talay, mariknak mo ten tibisin ka. Ala, dumsaag kay nga rudan Makipangan tayo pa'y sa tayo to agawin. Uray ta si Degan ti lugar tayo dito
O, adto titulbak nanang, tatang. Da kayon timang lukat itiri daw. Day, apay ada kami ngay. Apay, awan tao di taunag aya. Alan, tulbukan yun ti balay yun, nanang. Tatang. Ha? Balay mi nga, bagbagayo mat. Di kay man mangrabak. Wen, tatang. Balayo kininanang daytoy. Katamtaman laang ti kadakkel na. Ngam cute. Kan, bukod yun abalay daytoy. Saan kayon nga agabang? Ha? Ay na, agpaisaw. Ay na, asino nga'y tinanggatang. Da kami kanimanang Nilda, nanang. Dahito ti may sa arason no ape ang nag-abroad kami. Sorpresa mi dahito'y kada kayo. Ay, anak mi aya. Ay, agyaman kami unay kada kayaw. Nagpulos ni namnama na itaw. Ay na, agyaman kami unay, Apo Diyos. Thank you, iti da ito'y aparabor mo kada kami, Apo. Ala, lukatan yun tapno makita yung iti unag. Ay na, kasladyak pa'y lapatsin ba kahit andan balay ta, nagpintas pa ay. Uray siyak nga rudla kay. Kasla marigata nakpay kat amakaturog. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Nagsaya at pa nagpuspuso na kita anak ta ba kahit nagsasaya at dang anak. Wan nga road. Ay, naimbaglakit din ta saan ajay malaylayos abalay tinagatang da. Ha? Kun kunada lagayam agayim da ti bayer. Ngam isuda mo gayam nga agkabsat. Well nga raw. Ay na. Naimbaglakit din ta saan da nagatang na jabalay. Sapay ipapilit mo idi agatangan da. Makiapa ka pa'y idin. Datakuman ti malayos no kaskasano. Well nga raw Naimaglakit din ta nalaing jay manugang ta ng kilates iti da jabalay. Iso nga agyaman ta ijay manugang talakay. Why? Kit madigaya matalaga tagkuskusay. Dandanita na ilaw anayin baka. Lumabasak pa'y kareng. Ne, naggapwam Danila. Nanganak kakadimanan iti kasar. Saan? Si Kamot. Gaputan nakabistida ak nga nakakiti kasar. Saan mo't napanakla nagpakulot. Pakulot kala pakulot Danila. Naimbag no saan nga agdray tabuok mo iti kakukulot mo. Saan? Tada mo iyap apros ko. Tapno saan nga agdray. Masapul nga mi nga agpurmaak iti husto, tanay. Pulis di asawak. Kababain mo't naluslus siya nga kidin. Ka-professional di asawak. Ha? Agpakulot ka kidi mo't akareng, tanay. Engineer di asawam. Agpurma ka mo Ay, kababain no aglusya-lusyang ka. Di na latultuladen. Kitaam dagiti kukok ne. Disinta kitaang takanayon ang mamanicure. Kanto kiday ko, kitaam ne, impatatok, tanaing pis nga mintikiday ko. Ay na, awan esem ko kadagita Danila. Amumot asimple laang ti panagbadbadok, sipod pa'y idi. No idi, ngam itabaliwa munti style mo, takababain ka ring. Ipakita mo nga engineer ti asawam amag. Saan nakakomportable Danila? Si Kalatan. Para! Papanam Danila, mga nakaiti kasar? Saan tata? Inala makitsenda. Nay, kunak no mga nakaiti kasar. Takasla pang first lady mo takawas mo. Ay, thank you. At tata Victor. Ay na, masapul mo. Ngamin analaing tayong agdala. Takababain mo no ibagada alus siyang taasawa ti profesional. Ha? Ay, marugitan. At atidog abistinam no pagpalingkim laag. Saan? Nanada mo tata? Mala, mapantay ka din ka ni Aldawan. Di mo't nagkaadalan kayo idi ka ni Danila, kareng. Ay, tata. Elementary akin high school. Hindi kolehiyo nga ay.
Ay, saan ang nagkolehiyo ni Danila, tata? Siya klaang tinagtuloy iti kolehiyo idi, ta nagtrabahon sa idin. Ay, kastaya. Kunak no nakagraduar ni Danila. Nagsasaumot ngamin kat kunamdan asino adi adal. Kunak ano agpada kayo ang nakaturpos iti kolehiyo. Saan, tata? Di mo't nagtuloy yun iti kolehiyo. Nagtrabaho kamot idi iti bangkaw. Saan? Wan, tata, ngam pinagsardeng nak ti asawak manipod addan anak mi. Aywanak la kanon ti anak mi. Sa bagay, dakkel mo't tikita nila kayo mo iti trabaho na. Sakto laeng, tata. Naimbag man ta inasawa ti profesional ni Danila kat saan mo't unay ang napintas. Narigat ti agsasao, tata. Ngam adda istorya ti love life dakin nila kayo na. Ha? Ay wine, malagip kaon. Kasla dagayam nangag ko at chismis iday. Apinikot na kano jay asawa na. Ala, awan imbagbagak tata. Ay na, oray di mo ni baga. Amok day ta adamagan. Nalipatak laeng. Nagsweldo kan lakay? Inton bigat pa'y Apay, awan kwarta tayo na ya. Adda nga min sumangput a parcel ko intun bigat. Ngam mga malamaki di day jay. Sa paam nga rod ti agawid tanay awan pagbayad ko. Medyo dakkel ti bayadak lakay. Anyaman dagita nga in-order mo na ya, Danila. Dagiti bado tayo kadagiti anak Nag-order kiti bado tayo tanay. Darayan tayo ti birthday ti kaanak kami intun Sabado. Masapol aterno ti pagbado tayo. Ha? Apay masapol? Kuwan Nalabasi ti in-order ko a kolor ti bado tayo tapno naranyag. Center of attraction. Anya? Nagadwa bado tayo dita. Ay na, usar tayo dagijayan. Agpusak to iti picture tayo iti FB. No iso nga iso ti bado tayo, ang mga nuko na anda nga awan maigatang. Sapay kasinsin mo jag papasken. Kababain no saan tayo nga agpurma. Ipakita tayo mo't nga daan tayo Asan nga asi ti bado tayo, tapno di day baga asinsinan tayo a tao. Oo na yan. Gastos la na ita. Anyan to man ti ibado mo nga Agbistida ka man iti kasla bestida ti first lady. Kuwan disintin to, pa kitaan ti kasta. Bakit? Birthday di darayam. Saan asona? Ay, uray pay. Ipakitak ma saan nakalusyang nga asawa ma? Nang runa ka profesional ka? Ipakitak ma profesional ta asawa ka lakay. Danila kay mau. Ni, apay nila kay ko na nabibang? Adda ko maibagak. Agkasar nga menja anak kwento numaya bulan. Kamay sa kano nila kay mo kadagityalaan daan ninong. No kaya ni Bert, no saan abisi iti trabaho na. Ni, apay, nilakay ko lang talaan daan ninong, nana. Siya ngay. Nijak mo na damagan nga agpaiso dya anak ko. Diyay mo lang amin asawam tinaibagana. Ang karaman ka siguro at asawan nakakangaraw. Wana, alangan mo ni Bert lang talaan da. Siyak ngay nga asawa na. Asino kumati partner dakin kwa na ngay. Siyak ata siyak kangarod ti asawa na. Mala, ibagak to iya anak ko balasang kao. No sana siyak ti partner day ti asawak. Uri sana nga agninong ni Bert nana. Sika siguro, Danila. Bayam, ibagak to iya anak ko. Dua kayo kanila kay mau talaan daan ni inong kaninang da. Ne, sa bali man ti kolor tabuok mo, Danila. Wan, ta saan una amadlaw tay sigud a kolor na. May mayat ti kastoy tanaranyag ti rupak. Insangbot ko a pinakulayan, ta inton bigatan ti kasar. Nasobraan sa tilitem takiday mo. Kastoy kay di ti mayat, atap no madlaw. Unangam pabakitin na kamot no masobraan bakit? Sama Nan, taplan sa kayam ta ibado ta inton bigat. Gimata nga kiti baro abado ta. Manan,
Nagado ang nakaduli na badbado. Na minsan lang inusarta dagi dyan nakaduli na badbado. Ay na, maipusto nga rod iti FB dagiti ladawan tayo. Iso masapula sa bali manen abado ti isuot ta. Ay, iso nga iso ti bado da. Kunadan ano kasta? Gumanatang kay tibado. Tunggal okasyon sa bali abado. Talaga kasta alakay. Anya nga rod ngay. Malatag plan sakit din tani masapa ak nga agring inton parbangon. Bumangon ako no alas 3 tarugyak tag make up. Anya? Ay, nagsapamutan. Wen tani ado ti apros ko iti rupak ken bagbagik. Tapno siyak to ti kapintasan aninang inton bigat. Anya? Umay ka dito yan, Danila. Dito'y tayo kanu nga aglilinya aninong kaninang. Di ka pumanag na dita. Wen amok ngam ko na ngamin no iti sango ti paglinyaan. Ngam dito'y magayam. Dito'y tayo kanu, Danila. Ni, apay, ninang kamot aya ka ring. Katuan, doang kami kinilakay ko. Ha? Aya? Kunak ano may kalagbuya kan makipangan. Takas tama nga mintibadong. Ah? Ni, apay, anyat problema dito'y badok, Danila. Nakamaong kamo lang amin a pantalon kan naka t-shirt ka. Ay na, amumot ang kastoy at talaga ti panagkaw-kaws ko. Awan hilig ko hagbestida. Ay sus, kababain ka ring. Profesional di asawam. Kasta tibadom. Kita anak man nagpintas to'y bestidak na yung. Un nga rod, kas labistida ti Cinderella. Kitaam ka dito aritos ko. Kagat-gatang ko la di kalmanday ti sika. Tunay a silver day to eh. Aya, Di ka pa'y mga nag-lipstick mo. Ada lipstick ko dito bag ko. Kaya't mo ta lipstickan kakareng. ay nasaanan. Ag-allergy ti bibig ko no ag-lipstick, hak, Danila. Nay, sa bali matalugan tinakaparada di tagarahi aw kareng. Saan mo't atay sigod alugan nyo na ita? Inla ko mintay sigod, tata. Nagaduma nga minti dadaol na. Brand nyo samot na ita. Wan, tata, ngam utang. Humble kalaunay kareng. Ano niya nga utang? Jackpot chain. Amukaw ti style mo. Napakumbaba kalaunay nga main. Narigat mo't nga mintag palpalangguad, tata. Ta saan tayo mo't abak nang. Ay na, baknang kayo kareng. Saan la amadlaw? Ala, saan mo't tata? Saan man? Simple kailangan amin nga agasawa. Iso asaan amadlaw. Sana kasi ti daduma dita. Pirme ti palanggod da. Nga uray. Ay, diyak kaya't tagsao balasang kaw. Papanam, bakit? Apay akas tama ng tibadom. Ingkam makilamay. Last night mo gaya mo, di natin akay skulaan may di high school. Kahit kastaman tibadom mon, nakabistida ka manan, iti kaslabistida ti Cinderella. Man ano aya? Awang mo dakas na. Mapan kala makilamay ngam kasta tibadaw. Hindi ka man bistida. Tada nangag ko jay story di kalman. Nangag mo nga. Awagan da kan iti first lady. Gapo iti kasta pa nagbadbadaw. Ay na, apal dala kanyak dayta. Tawan ngamin igatang da iti kakasto abistida. Kasta ngamin ka, no ada na bulbul nga apal ti tao. Sasawan da tiliklikudan na. Ay, di mo man ikaskaso da kita. Apal dala day jay. At damot punto da no daduma. Tauray simple lang okasyon ti papanam. Ngam kakasta ti panagbadbadom. Di ka lagbain. Pagbainak ko ma. May maya matikas tuyan na. Ngam tagbadwak itinanggal ala short pan. Kas kada tumtumpa kamasangwanan. Apay, kaya't mo nga roda kas ti pagbadok. Saan Ado mo ti mabalin mo nga ibado adisente. Hay, basta kasto ti trip ko nga ibadaw. Kastoy lang. Awanan ti sabali pay. Bert, aldawan, apay awan trabaho mi itaya. Maditi pagbakik. Agkakapsotak bakit? Diyak maawatan ti marikrik-nak. Ne, apay ang ngay. Amangan mo't no da nangasing wano nang amamling kan ka. Ado ngamin ka, dagiti mga paapal kan kalakay.
makabakwarak pa kan maulawak. Iso! Adalaki din ng amamling kan kalakay. Ang mga no dagiti naapal at tao. Apalan da tayo, tanapintas ti biyag tayo. Agsusweldo ka, iso amagatang tayo ti kayat tayo agatangan. Saan man na tila'y bagbagam da nila. Intakit di agpa-check up, takayat ko ti agimbang adagos. Apay ngay akas dyan tinakita da kan kalakay. Adama ka no problema iti kidnim. Wan nga ron. Jakmat ninamnama na ito Apay nga yakas to Kasano day tuyang ngay. Di saan ka na makatrabaho. Kasanon nga ti sweldom. Kasanon dagiti anak ta. Ay, ure ko man no, nag-retire kan. Ngam samot. Agimbagak pa'y, bakit? Nakaroon ti sakit mo. Masapol ka nung agdialysis ka, Bert. Ala ag naedak pa'y lang arod dito'y balayo, anak ko. Tani, kastamot ten tinagbanagan ti asawam. Ay, wang nga rod ananang. Kasapulak at talaga ti tulong yu ita. Kanayon nak ngamin arumwarta ne, adu ti ilaklakad ko, para iti benepisyo ang maawat ti manugang yu. Isupay ti maalami akwarta. Alang arod Ay, kaasi mo ti asawam. Kalaat mo ti panagsakit na. Ay, wen nga rod Jak mo namnamaan ti kas ti pagbanagan. Kasano kami laangan ngay no sana makatrabaho ti asawak nanang. Sapay babasit pa dagiti anak may. Kumusta ti lakad mo, Danila? Ay, naimbaglakit din ta naalak adagos ti kwarta ni Bert. Nailakad ko adagos nanang. Nasaya at nga road, tapno at daw sa rin ng agpaagas. Kat, anya ngay dagita ginatgatang mo. Napankansamot nag-shopping. Di magasak man ijay mall, ta nakasale da magayam. Sayang mo't, sapay 3 days sale da laang. Anya ngay dagita ginatgatang mo. Badbadon samot. Nanang, naimbag nga ruta nakitak ti pa nag-sale da. Nangina dagito no saan ang nakasale. Ay na anak ko, ijampay laeng kumati agatang-gatang iti kumkumpurme. Tanay, masakit ti asawam. Ti kumaagas na ti unaem agatangen. Adapay na bati para iti dayta nanang. Di kay ka di madanagan. Kat nanganan ni Bert, pinakanyon. Pinagtumar kumutan iti agas na. Nasayaat nga road. Sige, tainak man pa ipadas dagito ibado aginatang ko. Sa anak ngamin anapnag itay anang ipadas si Jaymol. Tani, nagadaw tinakapila iti fitting room. Kumusta kan nga, Bert Barok? Nakayumat kayam na nabebang. Kastoy nakapsot latta. Nadamag ko ti sitwasyon mo, iso din magasak. Kimutong kamutan. Wan nga rod nana. Awanin. Diyakon makatrabaho. Taim madumot ng diyag agasak iti bagay. Di ka mapukawan itinamnama. Agimbag kan tupay. Agtalag kalaan ka ni Apo Diyos. Una na. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Agimbagak pa'y tani. Babasit pa dagiti anak may. Barok. Mala, agpaimbag ka nga rodwan. Agpapigsa ka. Apay akasla aburido ka, Danila. Jak mo napupuutanan. Naibus magaya man ti kwartami, nanang. Takasano, gatang kamot ngamin agatang iti kumkumpurme. No adda makurso na daam, gatangam. Imbes ati agas ti asawam ti unaem a panunutan. Ay, kasano nga taday tuyen? Aburido ak. Maistresak. Nagkupas pa ito'y kiday kun. Unat pa ito'y kulot abuok kun. Sapi ada mga lalakan niya kaninang iti kasar. Awan pa'y usara kabado. Baybay amandag ita. Kanuray di ka pa'y laag ninang tani. Kasto'y ti sasaadan ti asawam. Ay saan Sayang day dyan no jak mapan. Saan nabalit at da kay maamang kadwa ka ni Bert.
Kan kadagiti anak mi. Kat, mangkita ka nga ruden ay itibado nga usarum kadagiti iduldulin mo abado. Nagado anak kadulin abado yo. Nausar ko nga rod amin dagijayan. Narigat mo't no idublik manon, kababain. Kat, anyat kayat mo. Gumatang ka manan itibaro. Awan lang nga rod kwarta yon. Nanang, Agpanunot ka man Danila. Nukas ta ti aramid mo idi. Ikatemon. Tasabalin ti sitwasyon ti panagbiagyo ita. Panunutom ti para iti agas ti asawam. Saan ket adagita abambanag. naimbag nga oras mo karing. Ne, Danila, si Kamat Gayam, sumra ka. Ay, agyamanak. Itaman pa'y anak ikaaruba ka, Danila. Kumusta? Grabe mo tikim mo tungam. Uwan nga rod. Takasano? Diyak makaturturog ngagpampanunot. No pangalaan may iti kwartami. Saan mga roda makapensyon di asawak, tamano malatawon na iti serbisyo. Adamot na dumapin pensyonan na ng basit. Saan nga umda sa pagbiag may karing? Ala, makipagrik na Danila. Kwa, iso nga'y mayak ta. Umayak ko maumutang iti kwartayo no mabalin ah. Ha? Ay, katwan Mano ayati ka sa pulam, Danila. Oray 5,000, ano adda? Ala, anayo kun ajismil, tati 5,000, tulong min kada kayo. Ha? Ay na! Agyaman ako na'y karing. Ay na talaga abak nang kayon Adot kwartayon. Saan kami abak nang, Danila? Nalaing kami lang agidulin iti kwarta. Tano addaman bilang emergency, adda kautan mi nga usaran mi. Ha? Naimbag kayo pa'y karing. Amuyo tagimpod. Ngam siyak. Diyak pulos nagimpod. Tano da kwartak idi. Igatang ko'y tagkakanatagam gamit. No siyak ngamin, awan usem ko kadagita. Iso nga imbes apaggatang ko iti luhok, idulin ko laang. May mayat gayam tagbalin a simple. Ngam tinagarbo karing. Itala ama amiris ko dayta. Depende matlaken ka dayta Danila. Saan mat adakas ti agbado iti nagarbo? Basta ammom dagiti limitasyon mo. Tingarudakas na ka naglablabusak. Ti ammo kat agnanayon nga da kwartami. Pasensya kan karing. Amok nga do tinaisaw-sawang ko makapasair iti kalabas. Iso asuri ka dagijay. Ala, lipate mo dayta Danila. Awan kanyak dagita. Mabit laang tain nakalaan ti kwarta.